Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1 tubahaye mwaramutse abandi ni mwiriwe bivanye n'imigabane itandukanye abantu batuyeho tubifurije gukomeza kugubwa neza kuri mikoro n'inkomezi James nk'ibisanzwe turi mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Reka tubane muri aya makuru twabateguriye tudatinze. Uvira indege ya gisirikare ya Sukhoi 25 y'igisirikare ca FARDC iravugwaho kuraswa nyuma yo kugaba ibitero bitatu ku iporo ya Kalundu. Amakuru aturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko indege ya gisirikare mu bwoko bwa Sukhoi 25 yarashwe nyuma yo kugaba ibitero bitatu by'indege mu gace ka Kalundu kari mu mujyi wa Uvira. Kuko ayo makuru abivuga, indege yari maze igihe igaba ibitero by'ikirere bitandukanye mu bice bya Masisi, mu bice bya Shabunda, mu bice bya Minembwe, ndetse ikaba yari yibasiye ku munsi w'ejo hashize igice ca Uvira cahitwa Kalundu. Ibi byatumye abaturage bagira ubwoba n'ihungabana rikomeye. Ico gikorwa c'indege cyabaye inshuro eshatu zikurikiranya, kikaba cyarabaye mu gihe umutekano wari usanzwe utameze neza muri uyu mujyi. Amakuru aturuka mu ruhande kwegamiye ku ihuriro rya AFC M23 avuga ko igisirikare ARC cashubije mu buryo bukomeye kandi buhamye gikoresheje misile zihanitse bikarangira iyo ndege ya FARDC irashwe ikagwa, nubwo hataramenyekana neza aho yaguye n'ibyaje kuba nyuma kubayigenderagamo cyangwa se bari bayitwaye. Nubwo hari ibinyamakuru byatangaje ko nyuma yo kuraswa yahisigwa mu kiyaga ca Tanganyika, ariko hakaba hari igice kimwe c'inyuma cahanutse kigwa ku nkombe z'ikiyaga Tanganyika. Abasenguzi b'umutekano bavuga ko iki gikorwa kigaragaza izamuka rikomeye ry'urwego rw'intambara, cyane cyane ikoreshwa ry'ibikoresho bikomeye by'ikirere, bikaba bishobora gukomeza gushyira mu kaga umutekano w'abaturage kandi rushobora kwaguka no mu bindi bice by'igihugu birimo n'imijyi ikomeye yo mu majyepfo no mu burengerazuba bwa Kongo. Kugeza ubu leta ya Kinshasa n'ubuyobozi bwa FARDC ntibaratanga itangazo ryemeza cyangwa rihakana ku mugaragaro iraswa ry'iyo ndege ya Sukhoi 25 n'ingaruka nyazo z'ibi bitero ku gisirikare no ku baturage. Abaturage ba Uvira bo bakomeje gusaba ko habaho guhagarika imirwano no kurindwa kwabo mu gihe ubwoba n'ihungabana bikomeje kwiyongera umunsi kundi kubera ibitero uyu mujyi ukiri kugabwaho n'imitwe y'abazalendo ndetse n'igisirikare ca leta ya Kinshasa arico FARDC. Inkuru dukomeje kuyikurikirana. Reka twerekeze i Bujumbura ahavugwa amakuru ya Colonel Shaka Alexis umenyerewe ku izina rya Nyamusaraba hamwe na mugenzi we witwa Sebatware Willy uzwi ku izina rya Munigantama. Amakuru rero dukesha ikinyamakuru Murage TV nuko abagabo bombi bari mu bibazo bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Kuko ayo makuru abivuga, Colonel Nyamusaraba Shaka arashinjwa gutanga amakuru y'ibinyoma yaho yabeshe anasezeranya ibidashoboka igihugu cy'u Burundi ko afite ingabo nyinshi muri Gumino, bityo ko baramutse bafatanyije n'igisirikare cy'u Burundi mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa twirwaneho nta kabuza bazawutsinda biboroheye. Umurage ukomeza uvuga ko mu gihe cy'ibitero by'ingabo z'u Burundi zagiye zigaba ku basore birwanaho habayeho kuneshwa n'ihungabana rikomeye kuri izi ngabo zari zarahawe amakuru atariyo ko bizaba nko guhuha bakaba baranduye burundu MRDP twirwaneho. Cyakora ayo makuru akwiye kwakirwa n'ubushishozi kuko ingabo z'u Burundi ubusanzwe zizemeza byoroshe ko zagize igihombo cyangwa zatsinzwe ku rugamba, bityo bigatuma abasenguzi bagaragaza ko hakenewe andi makuru yizewe, nubwo muri politike bigoye ko wemerera uwo muhanganye ko watakaje benshi cyangwa byinshi ngo bitume wongerera uwo muhanganye ingufu. Amakuru akomeza avuga ko umuryango wa Colonel Nyamusaraba Shaka urusanzwe muri icyo gihugu cy'u Burundi wahagaritswe by'igitaraganya na leta y'u Burundi nyuma yaho umuryango we wari ugiye kwerekeza mu bihugu byo hanze mu gihugu ca Sweden. Biturutse kuri iyo dosiye rero ukaba umuryango wahise uhagarikwa mu gihe nyiri urwo rugo ariwe Colonel Nyamusaraba agifitanye dosiye n'ico gihugu cy'u Burundi. Ku rundi ruhande kandi andi makuru yizewe avuga ko Sebatware Willy alias Munigantama yaba ari mu kaga gakomeye nyuma yo gufatwa agerageza guhungira mu gihugu ca Tanzania. Ayo makuru avuga ko yafashwe n'inzego z'umutekano ubwo yageragezaga gutoroka nyuma yaho asebeye ku butaka bw'Umurenge, nyuma yaho nawe abesheye igihugu cy'u Burundi abizeza ibitangaza ko
abifite ubushobozi bwo gukura abana benshi muri Twirwaneho akoresheje inzira zose zishoboka ndetse no gusenya Minembwe. Gusa kuri ubu akaba ari mu gahinda gakabije ugeretseho ihungabana rikomoka ku byo yaboneye Umurenge. Kuri uyu munsi akaba yambaye igisebo n'ikimwaro nyuma yaho uwaje yemye akoresheje indege akitura ku kibuga c'indege akakirwa nk'ukomeye. Kuri ubu akaba ari gufatwa agerageza gucika iki gihugu cy'u Burundi aciye inzira za panya nk'umwanzi w'igihugu. Hahera Muniga Ntama na bagenzi be bose bagomeye ubwoko bw'Abanyamurenge bavukamo. Iyi ni inkuru ikomeje gukurikiranwa, kamera zacu zerekeje imboni i Bujumbura mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Reka twerekeze mu Minembwe. Igabanuka rikomeye ry'ibiciro by'ibiribwa, abaturage batangaza impinduka zigaragarira buri wese. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu hashize mu gace ka Minembwe haravugwa impinduka zifatika mu mibereho y'abaturage, by'umwihariko ku bijyanye n'ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibyankenerwa by'ibanze. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage abivuga, ikiro kimwe cahoraga kigura c'isukari cahoraga kigura amadolari 25. Mu minsi ishize kuri ubu kirimo kugura amadolari 5. Ni nako bimeze ku kiro kimwe c'umunyu, naco cavuye ku madolari 25 kigera ku idolari 5. Abaturage bo muri ako gace ka Minembwe bavuga ko irari gabanuka rikomeye ry'ibiciro ari n'inkuru nziza itari isanzwe, kuko ryoroheje cyane imibereho n'imiryango myinshi yari imaze igihe ihangayikishijwe n'ubuzima buhenze n'ibura ry'ibicuruzwa ku masoko ya Minembwe. Bamwe mu baturage bagaragaza ko izi mpinduka zatangiye kugaragara nyuma y'ihinduka ry'umutekano n'imiterere y'ubucuruzi mu karere, nyuma y'uko umutekano utangiye kugaruka muri kariya karere bivuye ku kuba AFC M23 MLDP Twirwaneho zigaruriye kariya karere, cyane cyane nyuma y'ifatwa ry'ikibaya ca Rusizi ndetse n'umujyi wa Uvira, bityo bikorohereza abacuruzi gukura ibintu Uvira berekeza mu bice by'Indondo ndetse na Minembwe, aho ibikorwa by'ubuhahirane byongeye gutangira kugenda bigafasha ibicuruzwa kugera ku bice by'imbere mu gihugu. Abacuruzi bo bavuga ko kugabanuka kw'ibiciro guterwa hanini no kuba inzira kuri ubu zimeze neza. Abasenguzi basengura bavuga ko niba umutekano n'ubuhahirane bikomeje kugenda neza, ibiciro bishobora gukomeza kugabanuka no ku bindi biribwa by'ibanze, bigatuma ubuzima bw'abaturage burushaho koroha. Reka amakuru yacu uyu munsi tuyasoreze mu murwa mukuru Kinshasa. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zaho aravuga ko abapolisi 7 ku munsi w'ejo bo muri Polisi Nationale batawe muri yombi. Abapolisi bari bashinzwe kurinda urugo rwa Filemon Mambazwa Zero, umwe mu bayobozi bakorera urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi ANR. Nk'uko ayo makuru abivuga, abapolisi barashinjwa gufunga ku ngufu, guhohotera no gukubita bikabije abasore babiri barimo Claudia Lukulia Lifoma ufite imyaka 18 na Christopher Likulia Mushobekwa ufite imyaka 17. Bakaba ari abana ba Mushobekwa. Ibyo bikorwa byabaye mu gihe cy'amasaha 7 yose, bikaba byarakozwe ku mabwiriza ya Filemon Mambabwa w'abategetsi. Inzego z'umutekano zivuga ko iperereza ryatangiye ku mugaragaro hagamijwe kumenya neza uruhare rwa buri wese no gushishikariza ko ubutabera bwakorwa kubazahamwa n'ibyaha bikomeye byo guhonyora uburenganzira bwa muntu. Abasenguzi bemeza ko iki gikorwa kije kongera kwibutsa uburemere bwo kubahiriza amategeko y'uburenganzira bwa muntu, cyane cyane ku nzego zishinzwe umutekano ziba zigomba kurinda abaturage aho kubahohotera. Mugire umunsi mwiza. Iyi ni Kabara TV 1.